Anwumre no nsia bo Ghana de shima mamuni na adwuma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM Sabraso. Ensema do eso memu nefia da Freaky Friday. Eni esi adwade baba sum se anwumre no nsia Ahenkan Kasiebo. Ade shima ma se de munim no enagwagwa efia denti. Ya na enigide nsem so ewom pa. Na ensema do bia beti na anwumre yi ebi ene se. Owura maami akane no ye Chief Justice. Na sa domestic debt exchange program yi ekwano mu yi na afane da jinti wa pala pa chese nyamia nim nukro na sa DDP no enya kura na wo ensafu from so woni monyamfo alan kwadwo trematen wakasa fasika $25 billion ehun owura Kofi Akpalusi so yi NPP ni NDC nchenya party papa oso manfo de omani ekire Liberal Party of Ghana. Inspector General of Police Musa post form akumaku dunwatwe ana sabre de wa motwire na kukumu. De obetie biem ene se dwumade bi akoso wachim achiase ankrankra kuo bi akwakoya doye amasuafo. Na adehia ne tememufo a wa mu wanyame dikan ana ne wo mani abiri yo wo mu kyerem so wa makwantempo atete apansam ti aban me yo momoa. Na ebetie si ene gidie nsemu. De obetie bi ene se Ghana sinitwani ba ko watwa sini achapa. Yvonne Nelson or the atudwa che se ekwapim polo ye nipa bi a onya empona nkoni ni twa sini abribia akozise Yesu beba. Na anigidi semia se anyina ye kaya boni wa bonyo papa na sabre de wakoni nkrechi evisianu muntemnie na sama abusuafo de atudwa no enyensem keto. Ya double any don little so ena wom so mu tu kwan na wom tu kwan wa hwe wom mienu a ena da yi don little say ayi obetwi shan no na dabu matinem na emu nsem bi asore yede ba abusia nsem no ananwumre ya dot pa sha ne nsusa ye fiada eye Freaky Friday Kasiebo no formula nti adedem sa na anwumre di echi aba fontentan Kasiebo ne so Facebook eye Ahenkan 93.3 FM atroya no eye atroya Kasiebo nti kwa hwa na wa like wa share wa dwenkyerɛ wo de egu wa mayen ye bekenkan ni nyina da ade ama YouTube no se ye abusia tenten tunya duruwa na wo do ho adom Ahenkan abusia no nti ye dwumedi a wo dro bekoso ofi dwemu nyina ye nya hyase na na bonka ye na so akwa ya no wa dwenkyerɛ wo de egu wo dwumedi ne koso ne bekenkan ni nyina da ade ama wo abusia adwenkyerɛ kro na fafa emei so 0594 841044 0594 841044 ye bekenkan ni nyina da ade ama na nwumre na se piesie enko ama ye na boafo wo mo eso yesne Bempama Plaza Hotel ye Trinity Awasabi Plaza Hotel kwana kojojo nwe na Thursday Ahenkan ye fam ye de entoma akobo Brifaland Hotel for de anu ye bedi ama na ye fe enna Jubilee Hospital so mezika nwumre se wo ya de se de tie bia udwonku koko ana okaka na etutu ade bia ye obia no bomo dia tebi ni kakra aji mamuntum bona kaka ntutume kakra na kodu on ma omra no osomuntumrika esansa wonti oya obia biem Jubilee Hospital de atonfa ya de nansiwo ebe yira sisie yi wom so MS kanwumre na akenka fa wo tie nka ye me kwaku enin kusi buadumene mame akuya Janewa ensem ni nkyeremu ane ni fiti ase enie Wati wasum Kani Chief Justice Owura Sofia Akufo mami ade atudwa kire se domestic debt exchange program DDEP no kire se ade ba yi na sa umanfo kika na ade be die wo ade be plan yo ade be die wo ena didi ma se de omo ye DDEP no nhye ko ankran wo ma akoma wo mejemu aban be didi diako wo musikasemu ne de keka ho no akoka maame Sofia Akufo akoka ne papa na no na sa meken enne wo mu akoma wo mejema ya aban adwuma akoma wo mejewu ni na akopiem e waso ya won hwe Ghana sikasem so finance ministry e won krampuni mantemu enne yayi ene wo mkokopiem won mu ni nanse wo mkwakopere wo muti e wo sika aban peso de ne sa ebom ti sa egu amanfi a orenchi ya de sefi asagu nanum se jiraw
aban pɛ sɛ ɔyɛ ne saa no wɔn so ayɛ adwuma kɔ ma me James Dabi as aban ne wɔn di kutom hwɛ ɔtɔ agro we de nhwɛmu nhyehyɛ pa na aban de abɛn tinya de ɔmbɛpene ne apene so kyena tiasi 1 na mon so a ne ye ebu atia wo ye yi ti no ankasa ho a unwie na kutrata pidwo ene atwa na so apampam tia wo chingoro kante enu nti wo mututum nika Eco Finance Ministry ya wo mkodi udwuma na omanfo akọ ya wo mkodidi ama wo muti ene omudachin pensioners yi na Madam Sofia Akufu yi oka ho bi ena wakwakoye panyini pa ne dibre kuta no ne waba begire mo no so ebe sori atia domestic debt exchange no na emu ofrem kakranti nsem dwofo bopin no bisa ne nsem ba akumienu na mami echese na aben nhyehyɛ be ni obi aya adwuma akona wo mejombe mfinhyamienu mfinhyamiensa ne kakra wada wonso also the domestic debt exchange program aba udi be hwan na katua na anasiko nya ewo na wo mejom no o ba be hwan so eno na mami echese sanhyehyɛ we de emwa kra osan to anen samso eka biem se aban ka oso tumi bu akonta ewo mfia atwam ni na bosia wabɔ ni na no e oso tumi bu akonta ye ma manfo hu de ekɔ ne de ba na so aban ne nya sha na ode enwema foforo kan epe so ose sa de emwa. They could have left the country when others were going. They stayed. They worked for the nation. And we've had our ups and downs and everything. But bit by bit, a lot of us are from the generation where you were always encouraged to save for tomorrow. Over the years, bit by bit, people have become more confident in the economy. And quite a number of people here today, when they retired last 2 years, they've put everything into government bonds. And now all of a sudden, and you virtually want to, at gunpoint, force them to agree with you that the repayment or the yield of their investment should be as you dictate. And at the same time, why are we in the mess we are in? Nobody has fully explained to us. Yes, debt. Where's the accountability? You're not telling us about how you're going to be able to make things better. But just like, help me and I help you. No, you help yourself first. Eni amuti ye ya Mame Sofia Akufu. Na osatu asuka biem se. NPP abe o mampani na nado dan kwakufu ado. Se wom tuminya kukuduo pa ti se be ma obenom abibre maduro. Na wom nya anwoden ti se sabi asegu amanfie okọ obudan. Na wom nya kukuduo pa hwanyamianim din ti se sabi. Mami odesika to ne nsaba so twa ne ten se wakokowia enam egunkwan mu na se wo mutumi twa na mo tintim mo repart se de mo twa ekwanfo atete fase ade kopra so kwan paade sa domestic debt exchange program iba na wo mo de je wo ma aye abandwuma ko ma wo mejemu ebianya mfinhia duosia enwotwe ebianya mfinhia duoson aduowotwe ene de ekeka wono abantumi de nsa kwoto wo msikam yi se me de kwa kwhye Ghana futuma ye mpuntuduma na aban ni trimo den papa owura yere Sofia Akufu esa ato ne nsam so ka biem se sa aban ka se ode wo ma anyi sei o ma bre o mogya ni ahwe o mani mu fifire obi akyerɛkyerɛ ni a kwayi petre pa obete ane bre obebre atemdidie school fo bebu na ni ntie ntwanto so ane de ka ho so obi nurse ni apane e be wo no nyadwa wo do obete ene enwema wo do bia ye nhwe obehu ni na no ni na china se nipa bi sei waya adwuma wi akona wo mejemu ni sika orge no aban se obeje oman na ofa wo so ade oman se obehwehwe wo sika sam so a na se aban NPP aban ananado tua no ono owura yire Sofia Akufu ka che ni penfa sei ni trimo den papa enye no nko o se NPP aban tumi ye san de we ya na se manfo obuo ba kompo ama wo ma anyi ana wo ma ya aban dwuma omakwa ma omejemu ena biem o se sade wo mo ye nyoman se nyambam se hwi abana family kwanso nti itrimo sumpa o kan say let me see you doing something serious, because we've seen these sort of things too many times. I'm over 70 now, and I'm no longer a government employee. My mouth has been ungagged, and I'm talking and I'm saying what I feel. And it's important that the elderly in this nation should be respected. One, I find this wicked, I find it disrespectful, I find it unlawful, I find it totally wrong, period.
because you don't see that, and I'm talking and I'm saying what I feel. And it's important that the elderly in this nation should be respected. One, I find this wicked, I find it disrespectful, I find it unlawful, I find it totally wrong, period. Because you don't solve your problems by sacrificing your agent. Eni amuti ye Ahenkan Chief Justice ma omaimu Ghana owura Yosofaya Akufu enene onsu kodi laso tetenten wom kokon age wom sika anaso wom kokon age wom tisede be aban enfani sika matuom sikam onfani sa matuom sikam mahwian hu pensioners mami kan bi wom kopiem of finance ministry ana din nsem we atuda abusia yanto aso na se wo makwa kopiem of finance ministry wo mani abere hu wo musika ana NPP amanyuko no so sane wo mani abere asa fimpinu ne aduonu 9 break the 8 eden ya wo mo beto waso abu wo man na tutu ne ama yi asabre enipa bebre na ne aniti ne ekuku dam na wo machu amutie bie ase wo munya frankank wo beto amanyuko no na wo pani ba kwa wodi mu tintin madimu akutin ye pa aya woni monyamfo Alan Kwadwo Trematen John Kanidin wo enka na wo ya osofo a wo hwe edwadie ani padie ensensam so ensanse wo pese wo tu franka na dachi bia wo be mampeni ntino sa di brand wo jam wo so wantimi ntwa so bia mo bi foforo mra mefa na woni monyamfo Alan Kwadwo Trematen dia tudwa wo kyerem sese Ganafo enya opepa ne ya gini tumu na emponansa na NPP amanyuko ni gini tumu eto abama na sa dachi bia no tu franka gina sa mampeni no mo na Ganafo susu gitumu de wo pepa di nechi na ebra no so ya kwakwatu abane de ekokomotie kotintim kokromoti power na wonu monyamfo Alan Kwadwo Trematen wo be mampeni a wasisika ebe busu wo mai mu amasha di shekura betiem se we di sika na busu o ya ne e ka se e penso we di abroso na wo kyerɛkyerɛm na wo kyerɛ sɛ se ye gini tuma ane afibian wo mai ne yenya sika bia nto ye kukuo mu yenya sika bia fancy kura no na anya $25 billion wasisa sika ye benya dia tododo to niema ama bi kura besaka ye de beto nkyɛn na anumu na wadi tudwa wo kyerɛ sɛ ekwa ye betimi afa so enya sika wase enwo wasu sho my Ghana mu ade akutin ye pa wi kokko firi wa eyenwo ene wo mai yenwo wase ade ye papa entisi ye disika hye yenwo ni mu a wase mfaso de bebe kyerɛ bubruja beboa ama mpuntua ye pekura no so ye sabetimi aka enti waso ano de na aban a ebeba so afimpinu ni aduonu nan no wo munya basempe ade ba kwa wo mudi besi wo mani so eyenwo ene abedie ye bedua ba ma tse ose akuafo wo be ma mani akwa abehu ye papa na won trust na wo chem se we kura na wo enti wa ho na eka wono president special initiatives enwa wo ba odi ni nyina begu aponsunti enwo ne kura no ye de bi be kwa aman fufuro mu ene aman su bi be krabinet ye de kwasante enhu sika no ebe bubruja ma chese wo man yi ye benya sika pant wo kyerese wono de wo wani suade hunu de ma wo man Ghana se manya kwanya na wo se ya kasa ye bedi mu adanse. I talked about palm oil. Malaysia learned about the cultivation of oil palm from Ghana in the early 60s. Currently, Malaysia makes almost $20 billion US, 20 billion, not million, every year from oil palm. Now, can you imagine if we as a country take the oil palm industry seriously and we make only half of that? And if we had continued with the PSIs 22 years ago when I introduced the PSIs, by now every year would have been making minimum $10 billion a year. Cocoa has never given us more than $22 billion a year. Never. Bangladesh earns $30 billion every year just from export of garments alone. So if 22 years ago we are taking what I had been talking about, garments and textiles, and we're making only half of what Bangladesh is making, that would have been 15 billion plus 10 billion from the oil palm. We would have made minimum $25 billion every year. I talk about this, Prince, because if you want to lead a country, you need somebody who has a big vision. Auntie Abusia, no, see a pesadi or see a pobia when is swadi hunu. Ani aya when monyam for Alan Kwadwo Trematen.
na wamanans one what trust na what say wano dia wo chidie ye papa asa ekwan bia so empanifo wa mudi NPP amanyuko nenim no wan be sha tutu niama ye se ne be ya bibia be kwankan na amanyuko no asusu atimi adi nkuni na so amtutu amuniama ya wano kura sasu wo chidie asa break the 8 awa mo pe no wa mo sansu betimi aka na what trust na what say dachi bia no wo timi tu franka ama amanyuko na wa bebon humo jinye pasa empanifo wa mudi amanyuko nenim ani ebi dise wo tutuna ni church ni executives awodro ni nyina waso odu obia betu akatua so ani abusumi bia salary ni alawa obia benya bie. I believe it is only fair that people who work for the party, executives of the party, are compensated appropriately so that they can spend their energy and time and effort to build the structures of the party. If I become the flag bearer of our party, I'll make sure that all executives of the party are on full-time salary, they would have social security, and they will also benefit from a pension scheme. Because I feel that that will build the appetite for our younger people to feel that it is worth sacrificing their lives for the party. You don't need government money to do that. Abusianti ani aya woni monyamfo Alan Kwajocha Martin sabredi wa Trinity apie ese opese wo 2 franka ema NPP amanyuko na dachi bia no wo bedi wo maye nim se mampeni amanyoko wo man konkon Ghana mu doso pa na mu baako eye Liberal Party of Ghana etwani tiafa na LPG oka LPG omje so someya na someya LPG no aka yenkonkwa na someya na someya no so oka anya baabi akekene yeso oka LPG a ewo so nufo no aso ofu ana woto na nemu na mo se no ti oka biem ase yenkonkwa na de obe ya to aso no aya apeso kwafal ba yodi party we ba o ma konkon Ghana mu LPG ayo owura Kofi Akpalu na Kofi Akpalu se Omaemu fiti afia pem ankro de okrumienu 1992 abesi nei as a party a wo makuto omanya besi mprempren yanya mfinsha ba buraduosia yanyi Dubai yanyi chin Dubai so ko Dubai no hwe sika etabridi ko Dubai obi ginani na odi nkunuma asemdi ko Dubai obi ko bobo na odi nkunuma asemdi ko Dubai obi ko dia grobi na odi nkunuma medu be ko Dubai obi ko nya sika bi buru so na se opebia tukwan ko ginani asemdi ko Dubai bibia Dubai so yanyi asen wo mo osi party e ekuto manya manne yanyi si Dubai a so yehu yehu anu yi eye NPP ene NDC nanso yehu sakaye papa bia sakaye ne nkete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 nke
ɔka kyɛ Ghana fo nyinaa sɛ ɛbrɛ so mu yi NPP NDC ɛto nkyɛn na wɔn mu yi to nkyɛn so anya party bia na wɔsɛ wɔn kɔfa sɛ Liberal Party of Ghana LPG ɔsɛ ɛno ɛne party papa so yi NPP ɛne NDC to nkyɛn a ɛwɔ sɛ ɔkɔkɔɛ na tu na ɔne ne kabom na mo dwene Ghana ho na mo yɛ ntotoyɛ Owia Kofi Akpalu ɛto ne nsɛm so ɛna ɔkyerɛ mu sɛ party na da Roma wɔn akyinkyim miamia wodo bebree na wɔn ahu ɛnneɛma wodo bi ɛsafata hia ɛno nti ama wɔn ahu Ghana for ha pa Owia Kofi Akpalu ɛsan ato ne nsɛm so sɛ ebiem wɔn akyi Ghana papa Ghana mantem akoma kudu nsia no wɔn akyi dodo na nyame adom twede mpɔnkwa me da Roma bebi omeko bia so manfo boje omoso na ne ebu am go bebi obeko obi hye adwaye onyahu LPG kana pe no apɛ ta obi asinase dimika tetetetetetete epampo emfa no adentia wo hu Liberal Party of Ghana ose no na Ghana fom prempe wo makoma ewom sanso wo mahu botaya LPG for denam nya NPP ene NDC hotre samfo no ose nya wo mo a enu nti oka che Ghana fo ni na asem enta kosi afimpinu nya duonu miensa de na Ghana ni nchuo ni nchwa asem tokro kaka bia mu no mantem akoma kudu nsia no na wo ma wura babia na babia makọ bia nso na manfo eje wo mo fe so wo mo de ni gie nso e kan sempa e kire wo mo o kan say we are growing as a party and I have been able to identify our flaws. So we are working on it. Yeah, because we're not being visible to anywhere. It's like we're just having an opportunity to come on radio or TV and then we'll be sharing what we have. But that's not enough. So at the moment, we are able to go around the country, talking to people in schools, in churches, in the communities, sharing what we have. That aside MPP and NDC, we are the next alternative
alternative, the best alternative too. So, and the people are receiving it very, very well. So, and also, like I said, we've learned a lot from the past, what we did wrong and what we think we can do better now. So that's why this time around, when you go to up north, you see our presence all over. There's no community in the Upper East, Upper West, Savannah, Northeast, Northern Region, Blue East, Ahafo, Western North, that you not find us there. Every community you find LPG there. So we are building, and we believe that by the end of this year, we should be in every house, in every room. We should be there. Ekrasi MC ose sana tie. So anka sana tie dia neze we grading ho kakra. Eni amuti ye eyekofal bai. Ma Liberal Party of Ghana LPG somya na somya LPG yangongwa. Ora Kofi Akpalu. Ebusia ya transam ne so na Inspector General of Police Wamayimu. Aya Dr. George Akufu Dampare ya posifo nyina penino no. Ene papa fiti da mampeni bo ni dia besine. Abasubodi efiga na ho wanya bi Ghana de hye ho wanya bi papa. Aya ni ani abona basu dampare. Ajise wante se bibi agigra no nie. Wante se bibi agigogro na se wo ba no. Na Dr. George Akufu Dampare de atudwa wo kire mu se wo mai mu mra. Aya mra papa na emra susu de wasi edini ni. Emra susu so bia hwe ne yetimi edi susa ne etie pepepe. Enti sa wo ho no wa ya so bracha ye ho sa wo de emra ne nya de a wo bedi so a wase emra ne sa so mu susu ne emra no wani so no wano no wo bedi so papa so twe bia wo bia ebe kode ama wo ana wa kire sa empempi ne yamai mu aya ne yama ne yakoye sa nkrofo bi wo wa wa mu susu sen emra no enkofo bi wo wa emra ne ntimi ni wo enkofo bi wo wa se wo mu anu wo ye emra ne nti epe na sa nkrofo no wa ma me mama wa ma beti so ane na me ni asumesi enti mrani ntimi nya mehwe no se aha wono no na pen so pa de won hwa masa de ne nkoso woni hwan wasese obu mra na nimti a ane wono so behwe no watwe waso eye pa na ne anti a wo kasa nyina no wo kire mu sa ene ya posifo maku edu enwatwe 18 ana tse wo mu nyina twere aban gukumu a won na wo hwa mu na wo mu boni a wo mu ye nyina ne se wo mabu mra so emra ben wo mabu so a wase traffic offenses asokoko no oyi afanchen asoko yellow akukọ srade no oyi afanchen enso no nkyerɛ sɛ wɔn kwabere wɔsɛ wɔgyina no wɔsimi ya afanchen ne makofa kosi ase wɔsɛ abosifo maako dun wɔtwe ana samra no wɔn abusu anu nti no wɔn twere na akukɔ mu a wɔkyerɛ sɛ ɛno no wɔbɛtwe ɔmaso ye pa na ne kasa ye mu ana wɔkyerɛ sɛ wɔn aposifo no wɔn nim mmara ne ye pa na adeɛ baako so a ɛja awo wiase ne se wo binim ade ne wo busuo wo binim se ade ya mekoye anya ne kwan so no nso anu anu wo ye wo se anu na ya na ye panti aposifo yi wo betwe omaso na tese no kura no aye sane amaka na de hia aka nyina no edu o chese sa aposifo kura no wo twe omaso a ane wa wunyo posini na wo ye timan mu ni wo ye ade hia no wo kokoye bia wo so nso no wo betwe oso ye pa na ne enti a wo se wo ye sade nyina ne se wo se wo pese Ghana fo nya abotoye mo na Ghana fo ehu se emra wo man mu no emra no e wo se wo bia di su wo bia nu a wo sesen emra no enti se ne be ya wo bibibia bededa na akwa mu na Ghana fo ebedi emra ne sunti ana wodi sa aposifo enwotwe edu nwotwe akotwe ne akukumu a wo hwe esa so twe bekoso ama wo mo na wo to na wo chem se hwe wonu kra wo be hye emra bia se emra no ebe ya aposifo nko ade ntu yo posini ni a na to se emra no kwama wunnim na obusa emra no so dia ene wo so aposifo no waso ebe ya papa. Not to arrest your interest. We feel being very uncomfortable arresting people because at times our own arrested. When we started these policies of bringing discipline across the country, as many as about 18 police officers have been arrested and put to court for mere traffic offenses. All of us at our command level, we have all the privileges to use sirens and all that. We have told ourselves that we are ready to forgo that privilege in order to set examples for people to know that it can be done. Abusiani aya Dr. George Akufu Dampare Inspector General of Police na wamanes wa watos na wachira sa woye wo man Ghana ni mapa na wo man hu hia opa na do aso tutu fam tie nsema
wase wa obe usenansen tem no kwakwa yesa nipa bonefosam brase papa mpani ankane anki abetena ha ya Ahenkan Kasiebo bete oh abrante bia wedi mfishia diosumienu wakwa akwoto akola wedi mfishia no mienu mona anenke ebeka kaka wa chamsa saadie ni nyina no ano abrase na wase ya ade ba ko ni nyina ne se aposifo no womani abriye papa ne bebi abefa bia obehia aposifo na ebi wakora wo kwa monten a wase wo ma apos atade no wo mu show wo mu timi sha atade bia keke na tse wo mu ne na musa nti wo mu ne na musa no na wo mu hyehyehye niema nso enti wo wa no amaba wo asumesi aposifo ansa so mu besen ye kokodemu wo behwe na oboni so wo ye no pepe obedwe mu a hu kwan a wo mu fa so hu ya sasa nipa bonufo sami wo na wudie na wo to so na wo kire se bi mu kura no wo mu timi hyehyɛ ntade bi ti se ne sabi wo mu kobo ba siba no wo mu ejina wa no wo mu hyehyɛ niema ni nyina ka hu bi na te se aboa ama nipa bonufo sam se yetimi akofom na wo to so na wo chem se nti anyase wo magyayo wo se atuemu tola kwanya na wa mo efa so no wa wusa aboa ye papa ti posifo an se wa mo kwa monten a enya de obem obi a sha posi atade no ane wa watade bi na wa sha na wusa posi ni nko so wo ya wa dwe se esi shefi atade wo sha posi atade nti ukwa akodi mrante sama kwa be ma wa betisi a wo se adan a wo so ne nsa be so mu na ne nsa so mu a bebi amra ne dan wo be hwe na wo de ato. Some of them, including some women, who were using them as a bait. They dress like prostitutes, unknown to anybody. So you go out there and imagine somebody get to know that this woman, a police uniform, at times we put her on the street in order to get intelligence for us. What would be the reception of such a person anytime they step? And things we do, you don't know. Or I think that the crime rate across the country are just shot to the lowest level magically. Do you know the things that we try to tell you to blow your mind? Do you know the people behind them? And we handpick those people and we say 52 or 54 of them. We add to those who were on standby, which would have taken them 3 years for them to become officers, and train all of them at once with those who are past exams and those who are performance-based, and go and do it. So you don't understand. If you don't understand, you don't care. Abusia Dr. George Akufu Dampare na ne kura mu kura no ana wade atudwa wo chamsa na niama sesa wiase asesa nti bibia so asesa ani san kan ko bi oposi ni ebebo na baso a ani ye hwe ne oba adwuma ni mu ache ani ani oba adwuma ni mu edi mfihia bia saduasa ne abona baso ne wedi mfihia bia saduana wache wo posi adwuma ni mu no wa monko a ani ebo amabaso asese ade entesa wo adwuma ni mu a wo so obo wo moden asa odu ne kwaredie ni pepe ye enso bedi wanim kan e wo so hwe se wana montuo bibia deda na akwamu ne emra ne hye se ye nyina no wudi ni nyina gu akwamu anu na wudi so wo sisa wo ni akono ane ye bebo na baso enti so yo post ni na eye wadwen se wudi oba post mu no achenti ye bebo wa baso se aha enya de bebo wa baso e wa bra wana montuo ane woni ema bia wo ye na enkire se wo yo post ni mapa enti yo post na wo pe empum to pese abo abaso a na wabo homodin se oboye opos ni ma papa na no so aboa ama won kai kwa enso atimi abemu na Dr. George Akufu Dampare adin sami nyina tudwa ene dedwe ya wo kopie mu awa ayabunu mantemu ni kropon sunyani awa ni aposifo bi atwetwe nkomo na tse wode sansem yi atu edwa. Whole idea that we are the people who knows our rights and that why this person is promoted and not promoted, where the laws are there, and you're asking questions about it, means you don't read your yeah. What you should know is something that has never happened before. Has happened on our watch. That type of promotion that was done probably to some few people at headquarters and others. We changed it across the country, say at the regional level, and each of districts, the commanders they know the people who are killing themselves for this job. Identify them. Not as they are at least 2 years in their round. Promote them. You did for almost 600 people. So if your dream was not in it, it's either you are the type who think that promotion should be time-based. So maybe for 4 years or so, we are due. But we are introducing another component to give other people opportunity to go to college without writing exam. And Abusia, no, ani Inspector General of Police, Dr. George Akufu Dampare. Eya nyumre no nsia kan kase e Ahenkan 93.3 FM e Finky Frankie Friday me say wu tie kase e wo he Ahenkan FM what wasum ye toa ensem no so
Pacha bomodi acha wadwen fa 0594841044 0594841044 text message and WhatsApp ye be kenkan ma YouTube and Facebook nso Kwame Asante Daroma ye dem yopo. Yes, education is the key. Ehumesua ene safo no. Esanse onipa dasani bia nyame adene dom ne na ene naja. Ne se nyane to adene to asase su se him. Ti se dem ye wo mo anka ya si. Obi nim se mba beti anka o. Se mbe ye fu, se mbe ye din obi nim ba bia be wo to bia ne emfa ho. Ene ye nya yi mi to wo se tim no. Se mi po e wo se ade mi ko school. Ti abufra bia o man mu. Ade a yade hye nkete baako eye humasua esanse humasua no ene biaye bia abofan be nya nimdie kakra fa ene se de wiase kono se de obehu twere obehu kasa brofoka ene de keka no school mu na obenya saade we empo maame no opa ebe kyerɛkyerɛ wa adwuma konti wo munya bre tie na omu ya abofra bia frase e wo school sanse school de eno ene kyerɛ abofra bia fapim ene ba bia odi nani kyerɛ ebe boa no papa ti se mi ken ene ekobi efe wo mo Aero Children Foundation eye ankranko akuo wo mo abomodi atena sedin ahunu se asukufo bi wo no ma ukobisebisa ne nsama na asama ba sanse akukuduo ne enije odi be yi nsem bia no na akwakoye den we nam so ama Aero Children Foundation for efa adwen se da bi won beye kabima bi debate won beye bi ama asuafo wo achiase constituency ewe Poemantem mu enu nti wo mu frase se wo mu Yama district ni na suku form na ti se mike ene adwumadie ne ba so ewe achiase St Mary's Church ehonomo ena adwumadie course na suku sa odo bi a esi akan bi eya achiase Methodist B achiase Salvation Army A achiase DAJHS achiase Presbyterian JHS achiase Roman JHS ena achiase Salvation Army B ti suku sa odo we ne kosi akan koye kabam kabi me che debate anyway kana we aka I play for no I don't play for I play against na brofo no hwehwe gusa na ko falba ode Aero Children Foundation yiba ya wo de debate ko hye so ma suku sima kuma kunsia wa chemache ase Madam Linda Jifa Owusua ene Ahenkan news di nkomo na abra obo amane ache Yamane Boni Kwabena Steven ene ma mi chese enye se ne ho aneto no ana so obesam mofra ne la be hu koda bebrebe sku atade awodro ana obehwe nipa na awodro wo mkales de ka wonti ena odi se adwumade hye so nya no ntia na emum se de bia asuafo no benya kukudro bi abisa nsem bia no atumi aye kabima minka bi se de bia schoolfo no benya anigye bi ewo school komu na ma obi mputi fe na school no empusu no enwoso no ne ma meka na odi ato ya odi wura na watema wura ha atumi apusu na mo no nso aba school ni bi ebiem Madam Linda Jifa Owusua esande to Ahenkan news Yamane Boni Kwabena Steven anim se we beboa ama wofo no atumi atenetene wo moma pa na ebiem titiru mpirwanyinsem Ghana eje tese na oso ba chance nso a ebi wo papa edwana pese no kogina chance a abai wo atwema nkuta hamburger na so obomotrobo wa yi motobro fidi adibo kokoi bi so nkuta hamburger na no bi na bonachi na sesa ne ba nkuta na sesa ne ba no hye nachi wo ho papa enu nti ma mi chese weni na aka ho bi se de bia wo mso besua bibi na ma wo mate saa nyoma weni na so pronyin se de ba bia wo enu nti oso nde ontwe ma ne nkoye mi hu ya nka konfo na che ene ne otwa no frede ye hu so ahye o so ayiro se dan bu abo no obi hu ba bi wafa ti mi hu ya nka de oso nde otiwo na brabom ni nkyeremu ene de peso no eni Aero Children Foundation. My interest is Ahenkan FM. Ofa bebre na no omo ba school ma ho sisi duku ampa ho mo betro mpo ne bi ni ho de na ma menya sa ho ka no se menye bibi a mo freni beji oku de ta mete NGO nyina ne foundation ne se me de sere be hye mo freni afen so itimi boy mo fo no nya baby gina da achi a o meye adeso amayen society no this social kind of vices nyina no in a way no so betimi ate kakra main focus I girls because of teenage pregnancy no rate near very high e wa achi the topic was fathers contribute
more to poor parental care than mothers. The reason being is my friend be bring no me me papa me papa and me mama kwa na hwe me mama like you say but type put say parents na offer papa for no one na say ebi ni ho nti we ne ebe bon me apɛ kwan ni gyina si bi a me gyina so ahwɛ mo a yebetimi de aboa ye mo especially omo ni made pa na si nye den enye no Jana ni be na pio no eni amuti yi eye Ero Children Foundation wɔn kɔ faraba yɛ ɔsanso etu eko ya no Madam Linda Difa Owusia ɛna mote ne no na ɛno akyi ɛna asuafo makomako nsia ana schools makomako nsia ɛwɔ akyɛnsemansin mu apuemantam anei debate wɔn de wɔn hyɛ mu emu school fo no bi ɛne amane boni Kwabena Steven so di nkɔmɔ ɛna wɔn kyɛ sɛ nyame anim ne kure ne maame n'ani so ade hunu so papa na nyankopɔn onhyia na papa obi anka wanya ska akra ode keka nyoma sia ni we metena se nyese o tutu nyoma bise no konye kabonso ode hwen katenkwan kabonso ode we kalomo kabonso akofa akwada kitikiti bi pians bi asini car front no ansa ni nagwa yi ai dashboard so no akwa twetwe ne kwa ore nkofo nkwam mamene nso mepena beti ode kwa akoma no akodi owi otuska gunu so no akwhye ne kwa mi kensu na bofra bi so ti ba bia anka ode betimi de aboa no to se de Madam Difa aye wadwene wo mo papa ezukufo ni omo no munsem wo mu hyira no Promotional Yadamasi, Inditias, Yano Yadi, and also Boye, and any teachers nature and UCAD. So, the Becca chance here than I say power. My young modern boy addition. I mean, son, here better and so on, Coswa, now I own beauty edumadia. Yet, Yamia was edumadia. Ye did say, young one nest and your bar, ye bay and dear a chance. No more, ye show one now, wash as to say, Omon Cosano, Montuana, Monomos, Omon Mayer, Bepain Pada. Yamin Shan, on Yannicas, Antonin Quanum, so one. My sa kwenyen amaye de abasa dwumade as ababe kire yen bobre yedanase ewo nya wede able ye ni sopa ye bese omo nso a omo ebetie ye ne se omo nso omenya nkenya no masua de ne be ya da kofro omo nso betimi enya eni amuti ye asuafo bi ewo achimachia se a wo mkosi akan debate ena mo da Madam Linda Difa Owusia na anwasem ne se Madam Linda Difa Owusia wate Ero Children Foundation onu so achiache no achiase praise bi ho a ene nti odi ne sika ene ne kakra ne nim de eya onwadi abusia ya toaso na ya de ani kire mu onyame dikan ano ewa wasa Amenfi West abatro ampeso atoya mantemu ewa na wa Christian kwanta na adisha wa mu kire mu sa wa mu nsunu daje mu wa mu nsunu daje niente wa mu kasa nyina ne sem wa mu se year of roads aban kan ya no wa mani je wo papa pepse wa mu nya ni suade hunu bi ese ne adan ya wa mu so wa ma kwan ya tete apansam aban be ya ma wa mu entu wa mu bo se ye pa na year of roads ne shase no wa mu so wa ma hwani ma besi nne wa mu potem wa de ase ne ye twa wa majanso ye ka wa man Ghana wa mu so kan hu bi ye pa wa mu bo man ni ye ene eba ni koko so wa mu fa ni agro wa mu do bi pa bo mo moden entika ye of fruits ni de ke o se bi ba wa mu potem wo na wa mu so wa mu timi nya bia ne akwantwa wodro wa mu timi ko bie enso ene ya nkoba ni sa wa manya bi na anu na wa hene popropom wa wanya me dikan na na kwaku amankra ade atodwa wo chem sa eya sifim ye pa wo so wa makwan no atitia pasamti so obi yale kura kwaya wa mu befa so ade na kwakopie mu ayade sabia na no na akoya bu achibidin anwe ne se wa mu bebra sa no wa makọ wo ye anu kura susu fi wa sise wo binyem wo ba binyem awon potamu opa na wo kana wasi ansa no wo bedi ni bedra ayade sabia na tim kra na wa to na nanum awon siado ni nyina ne se ekwaya wa modi wa pemfo na efa so no enya de a eye ana apemfo ne so kura wa mu ampatamu no ekoba ne se wa mu kwa yare sabia so asa kwan kro na so enti wa mu nam so na ne se moto na wa mu to so a ade wa mu ba mrem kundu na wa masole kundu santi wa babi wa kura na ni se no bedru fie na chesase wasi ni nyina enam o ma contempo ha dwen enti nsadan se ye mu asra ban esa year of roads na wa kan ye no wa ma ebi enso wa mo eso
Samusha kwanya ye gina ho sisi ya MP ba sisi obere no tuma ye kwan yi just odekọ aban mu nyame dikan man ye ni party bi edwen party a ye nim ni party obeye ye kwan no party a ye ni da so any party obesisi ye kwan no ama ye so ye MPP so ye NDC so ye CPP so ye hwan imprempre na nado ote so se ye mampanyin no yesre no yesene mpanyimfo omehwe ye kwan na omnye maye sabre eye pebre se musuo eboye na yesu sutobre mu a se ne ehu ni nei yehu ni sampo ne akase yenya kane de nkranke yepe yesre me ba ye me hu doma e wo saasase we so a nipa doma nkasa atu hu ache se fa se komia leba no ngede ye kwan be yi a nga mesre na nado se nka eni na wotwe ngede leba be siesie kwan na leba abro ye so ye boso a emo nyame dikan efri pristia ebe se ko anwem ekọ nkwanta efri mumuni ekọ pristia nkwanta sa ekwan kakra na esemfimfiri ho no eno na yesre se abomesi sen kakra ma ye Abusia ani aya wa heni awawa nyame dikan mumuni ewa na wa kwan ne wa papa torompai mumuni woman no good wa munyina ose ejuwe di akwenchire o kwan e funpa o ejuwe di akwenchi papa torompai woman no good torompai torompai woman no good obanye ai ohia panika ohia matuo mumuni wo ahwa nkuro ho yesi achimfo yodin so sai bi dia sin wo munu bebia o achim munu bebia okay so kubentane akwati krom hwaye sika yayi mampe hia yayi beka opa yawo akukompe agombe krombo yes yawo brode krom yawo sikanti yawo saa no kanu abonhene saa ninjira ye gronkra wa Memphis West ehwa na Memphis West enti wa hina wa na ne abiro wa so mo meya kwan na wa hina ne kasa wi ye pe ana de hye wa mo so wa nyame dikan to di gumu ene wa mo su bi kira Ahenkan Kasiebo papa ye free Christia ana ye ba besen ko mumuni na ye kwan ka bia ntimi mfaso na ohwe hanom kura area ha megiri se kokko ye na ye di first awo wasa ha na ye kwan tietietia ye to abade bia omo se mba boaye na se de ye hu akire awo kwan ka bia ntimi mfaso agisa bobo ya ne terata bi mpo ya yiri mo wo kwam omo be wo a ye nya ka mfa mo kodu hospital tie bre ye nya aman mboa na kokko mpo na ma dollar bafom na ye dan na ye hu akire ye se ye free pristia e ba be sen akọ mumui na se de kwan ni city no ye beto apemfo bebre kura wokwan bebre hwede ye ho aye ya foso abo ben so still kwan still ye nya boafo enti ye sere o man se omo be boyen e wo ye kwan because apemfo it bit me free omokwa wo so a kikiri abobo ya just a trata ye kofa trata mra metum ye le be kwa kodu kura na anye ye se enti no wa mo sra ban wa ma bre papa abusia kwan na wa mo kan wo so wunimu a wa mo nimu ade kwan nie kwan no kan ko ho ya di moto na moto no so wote so a wonnante ye kura ye na wonnante so a wo beduru ne anya peba boy enso to a boy ne enso to na ukita ka udu wa na waka agise ekofre tractor no wo betwe enti wo mo sra ban sa ekwan no ne aye no wo me omomoa ye betiasi ene gidie nsemu na Yvonne Nelson eya Ghana sini twani wadi sini twachi achepa na asemodi atudwa afa akwapim polo ho no ebusenwa nte bi oja ho Jubilee Hospital semenka ncho so yade abra ho yade ne se wabeti su abasa se umu honam ni mu onsunu mu waharawa mu wakoma ho honam nani oh my god deati tu bia no bomodi atabri no kunche udo ntumi na ntempo maka mesu dan no ni empia ontum te se de efa no ma no ni emfa mra ni entu yade na sema na wo ba fi otumi ananti kri te se sakra ate praga ewo ayi kwan ya pepo so oba na ayefefe ntimba cho Jubilee de odo nkobọ na wawia ne sa
patron mu wi aduro bi ansa be kakantin wo ho insurance nso ye adwuma kama eni yade ombetu ase asichi yade mu jabro so ezeje yade se de eku nipa no diabetes eku nipa papa tema ne nka wonto na siche wanu aduro ho no nti bomodin akọ na Jubilee Hospital a doctor for na nurse for na adwuma fo nkae enhwe emwao wadaru mo hwehwemokira kwan e wa atem dan amantra foforo Samson no so amantra bridge no so a 0244 575799 and 0241 784 645 na woni wo mu ending sa so afei abusia Bempama Plaza Hotel pe baby ada jojo ho a wasebra ne dan no emususu ne air condition dan bia bi bomu fridge bi bomu Bempama Plaza Hotel wa dan ba kwa fa nipa aduasantemu ye adwumako mu pe baby ato kesa wasemomra ma ho ban bosem eda ye papa Bempama Plaza Hotel kodawa ade achi ayama breakfast ne the salad enso so aka ho nti kwai na ekwa jojo ho Valentine be na tamo akọ wate ase Bempama Plaza Hotel ewa achimodan kwantanum wani Pentecost asafo no ana edi enhwani mu fra wa 0249855396 na Vows Day sani amidi kan ye no Ahenkan FM ye ne Brifaland Hotel ya kaye ho aboma ye bedi no kwan sonko so kranti Vows Day ne ye brande di ye nim ya 14 February 2023 Brifaland Hotel we hwane ye kwa akodi no achimanso ewa Manso Presby School na echiwa ne wo ebre ne ye anwumre no nwotwe ade kwa kosinti no wo ba na waboabo ho ye pa Ahenkan FM adwumafo nyina ne sada no wo bia wo bi ntu ba baba betwe na oni ye bom na chese ya kire ye do kama enti yi wo mfirimo eda ne duru wa bra ne ye nyina ye momu afiye ntoa ensem no so ye si Frankie Friday no emu ankasa Ahenkan FM wati wasum Ghana sinitwani ba kwa wadi sinitwa achi achepa wagidi nsuom kama osanso aye producer yefani Yvonne Nelson na Yvonne Nelson say ne nyonku ba akoyo ne nitwa ne onu so atwa achepa akwapim polo ani di ankasa de Haniya Rosemond Brown na ose aye omanfo ebedi so akwapim polo suban nya oyi no ho eno kasa gengenji se bode enso ene de ekeka ho ose he enye no kro yesi sebi okotobon ommanya uhu semu wa sanso ena de oben na hu se de tia nkasa eno ti Yvonne se akwapim polo yes nipa bi a oyo nipa papa na adwuma nso ye no ode ayi emra ene ntotoe bibia tuna kwam kama ti on de o body mbone osinitwa ma ntumi mo ne dimbone sanso se owo ebre no mu twasene a na ni bre pa de enche Yvonne Nelson ebo akwapim polo abaso no se osi nanse ode sini bi ba ya tudin se kotoka na kotoka yi ode akwapim polo otwa bi osi bibi ko ba betwa ne de anadwo nondu ebo no pa no nsia na akwapim polo aduro ode je se na dwuma de ene ni suban de be na dwuma mu de a oyoni papa odi no dance yesei Ekwapim Polo came on set, I remember, really early, and we shot her first scene around 10 p.m. So she was on set, and she was so graceful, she was nice, she didn't complain, and I kept, apologizing that I'm sorry, because we had rented a place, to shoot so many scenes there. She was really, really, really nice. Yeah, great attitude. You'd see her with Majid, the next minute she's with somebody else. She was lovely, and I'd love to work with her again. Eni amuti ye eye Ghana sinitwani wadi sinitwa achi achepa osanso aye producer Yvonne Nelson ana busi amote ne bra Facebook live na bra behwe oba abusi Frankie Friday no formula enwan ye kenkan na ene no formula kasia na bra wosam bi apie wom ni nyina ne sa afi MP mienu ne edunwotwe 2018 num na eye wajefo sabre ya yegusu ayeye niema na da no eye wajefo boso mene da toso enwotwe Ghana fo anka bi anhemu yenka bi nhemu ho bi atini baby dwendwen ne ho ayenkwankwote ani anenam kase suru so TV na da so se
ababa wa ba kwa wabonyuma na Ghana fo ntoto na se yan toto ne fam kra ni di yan kasankasa na jane na edema no eye Priscilla Opoku Kwaten nemom wa baba bonyum no edi a wade ba ye eye Ebony Rains aw samakai wo Ebony eto ananam wonse edu ni mfinhia ne polipoli num enie 5 years echini onti ababa wa ne ka okatuasofo wa ka wanyi pa ka ni fie ne kwankan na 5 years echini na chese abusua akwa ne naso akwa ya amamre na wamudru wo pe na ne papa se wonsu na aden papa ni suya ma chese arawosem wo kase ne na wone ne ba ne tia akwan kura ne ba ne fa so eto ananam wonse edu abusua yenkotie bi. As meeting mom, indeed she did meet mom, but on her way to Accra, she had a nurse died recently. I've always said that. So we are here today, as being 5 years since she left us, to leave it and also to have acquaintance, so to speak, with her and say to her that we still love, we still appreciate, we still cherish, we still adore her, and we shall always do because she deserves that. She did well. She made a mark. She's put me on limelight, myself and family. Who does that? People might not understand why I should celebrate this pretty person, but I have my reasons. If you were to be in my shoes, you will very much understand. And what he stands for, giving me the mark that I so much deserve. And my family, we are so proud we had her in our family. But son, we lost her. It is her. We shall always miss her. But she's made it. My family, entire generation. We appreciate you. We are here today, Your Royal Majesty, to have acquaintance with you, to have a word with you, to have a word with you. Very appreciate you. And today we miss you so much. We did. Na yawra Kwatin Opoku Kwatin ya Ebony papa wakasa wi ye pe na Ebony nya ba wa nususo mu ana chesa wadin sembi tudwa ebra ni nya ni ya kwalakra se ne wosifa so ni mu ene te agro bia wo medi nkomo bia wo medi no wochem se no kure wa fini nya ba ne papa. If I had that chance, if I had that authority, I read question the maker. Mommy, may your soul rest in perfect. Oh, Nana, I feel the door. I feel the door. Enti abusia ma feel dodo ohima ma feel dodo nana ma feel dodo anu ya Ebony nyaba na wo wie ye pe na ne maami susuo mu ene maami a wo batan ya ne ba akwakosra no wane ne ba tu nsa didie maami mi ko wanti asem de chire wane susuo mu na wodi nsam awoduo atudwa. No, bye. You the message. I just said, yeah, what's the body for this is the end up of here. That's the Madam Collins. Oh, this is the end of Madam Calls. And the dear who finished from Clancy. I found to baby papa. Abusiane ma menunu wasini owo mu besusu bia na nana amane nkwa wa muso na se ya ka ya ho Ebony ba ye yenkotie anwumi a wo boy Number one bedroom love teacher. I'm a ruler, call me Caesar. When I spark to generator, I can't hear why. I don't know where I did be very ever. I did be very Mr. Papa, I'm a guy, I'm a baby. That's where I go, but then I can't be good. I don't remember me telling funny myself, I've been hustling in the morning, in the afternoon and in the evening. Testing caution as you can. These are the words of my mother as I'm getting old. Even now I remember, so I'm packing on my tools. I'm going back at home. A young girl like me shouldn't be caught with an old fool. Auntie Abusia Ebony Priscilla Opoku Kwaten wa ba ya nyumbia wo bebo boy ye no ana etwegu no ye nyina we siniamfa ni na ensiniamfa manfa adwenche ba kumienu bia abanto asomfama ho na adwenchira aba no edoso papa
na ase na ebekwa adwenjenum na nkasa no de etie ne se Ghana sinitwafo mienu bi omo wapa dabo ene Don Little wom so mu tukwan na Don Little so obetwika no dabo so se metwi ena Don Little ya na edema no na aka na obetwe no sunia fia pe da akunya no mu a watenam abone seat belt na empire dabo bono ti wasum Don, I'm the main kwa ba show nzami. Ahenkan FM. Ya, odi wini ba na bo. Odi free. Really ba? Hey Don, transfer na onko. Transfer na menyu na. Onye yare. Don. Already, ya di akre ni peja sha wonsa. Ya tate fe ko dos asidan kaudinda. Osura asidan kaudinda. Everybody nyankofo. Everybody, minkuate. Mikuwa wana wanene kwa diabla. Minkuate. Everybody, miku na mena wana kwa diabla. Everybody, osuro medawas. Badon hoya driver. Ene party adon majuwadi. Let's survivor be do fear de medenya miasi. Pacho bra Facebook live na bra be he abrimpo wo mutwi asen pacho dabo ne Don Little na ote wo mun kan yefo ma fa dwinche bi nto asoma wo Facebook live na chewing gum ba any chew gum say chewing den ka ayen okay chewing gum say powerful mami January and ode odo ato ho selasi enso the free hemfa patriotic voice go so say Alan Kojo Chamatin is the next president of Ghana blogo visi o share life every agri chrome or say keep out the good work and can use more vim and Charles Rongo Koma Charles Emisa enen who can Madam Gladys Akese Foster and come to the forfonsa you be at Mansemen mo or say this issue concerning the passions and ministries of finance is sometimes we need to bra on the okan na ye maame ayi Sofia our finance ministry okokun ne domestic debt exchange ebe kanin ana owura Foster e kan wasam shamaba edina benyo se akufu akwa my money day my bed under so you fit come tam erade new fazi new face okay kafra new face say kwaku ene January mo too much I like your news keke ya das wo ho aduamu amosi say Ahenkan good evening to you all you are the best in the east master planner junior Kentampo BMW so din diaba ya ban sinakwa SMS yanko abusia yakwa na ansa ne yebekọ no ma menwehye me papa bi a happy birthday Prophet Israel Chubuso Agligo happy birthday nyankopon ensha na wanya ne kese pa na we efri ne yire konofo ne yire oba fefe Rahel Hoji wase wa ma happy birthday nyankopon ensha na wanya wo kese abusia yakwa your producer Godin bi na me hade me wadi ni bi mo Prophet Israel Chibuzo Agligo. Di bia so na wo shini. Ye kwa your producer aya amasafo atwe Kwame Asante ana edi yen echo Facebook